mukomeze mu amashyi kugeza igihe bamwakirira. Distinguished guests here present, please help me welcome our guest of honor, His Excellency the President Paul Kagame, and the First Lady. Mukarasisi! Stade y'igihugu! Intwara! Imbere! Kasi mbere yanyu katewe n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda bahagaze mu masibo 12 kagizwe n'amasibo 12 itsinda ry'ababiri n'itsinda rya muzika bahagaze 10 ku cyane ifunguye twiteguye kugeza ubu namwe kwa Perezida Burika nitwa Brigade General Frank Mutembe mu wa Karasisi. Itsinda ry'amabendera yewe na kapiteni Mugwaneza hamwe na kapiteni Kamatari. Mukarasisi! Turakane yewe na Lieutenant hamwe na Lieutenant Mutesi. Wara! Berat! Siwa gatanu yewe na Lieutenant Witije hamwe na Lieutenant Ugira Iwabo. Siwa gatandatu yewe na Lieutenant Yunzima hamwe na Lieutenant Habiyaremye. Munyije wa kabiri Majoro Mutesi Esther. Siwa karindwi bande yewe na Lieutenant Kamugisha hamwe na Lieutenant Niyonkuru. Siwa karindwi yewe na Lieutenant Bisabe hamwe na Lieutenant Habigabo. Siwa cyenda yewe na Lieutenant King Mudaheranwa
ahandi hose. Isibo ya 10 yewe na Inspector Polisi Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Polisi Thomas Rwagasore. Mukarasisi! Fande isibo ya 11 yewe na Lieutenant Inspector Polisi Shakaruwera hamwe na Inspector Polisi Dure Wakubirwa. Isibo ya 12 Akarasisi uko gateguye kari mu myanya yako, gahunda zikurikira zigiye gukomeza. Over to MC. Murakoze. mureke tubyumvikaneho, ayo mashyi ntabwo ahagije. Murakoze cyane. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Shami Elodie, and I'm going to be the co-MC today. Kindly allow me to share with you today's program. We will shortly be welcoming our guest of honor, His Excellency the President and the First Lady, and the President Commander-in-Chief will proceed to the dais for the national anthem and inspection of the parade. The RDF spokesperson will then commission the parade and explain proceedings to the participants. After the military parade, by the Rwanda Defense Forces and the Rwanda National Police, we will follow a cultural performance by the National Ballet Urukerereza. The performance will be followed by a keynote address, which will be delivered by our guest of honor, His Excellency the President of the Republic and Commander-in-Chief. The keynote will be followed by another Intore performance by Rucherereza. Following that performance, we will sing the national anthem before the RDF spokesperson concludes the military parade. The Kwibohora 30 celebrations will then come to the end. Thank you. Arakoze Erudi kutugezaho gahunda mu rurimi rw'icyongereza. Mu gihe dutegereje umukuru w'igihugu na madamu, twasaba DJ akaba dushyiriyeho umuziki. Murakoze. DJ